салом ба ҳамаи шумо дӯстони арҷманд ва мухлисон ҳамешагии телевизиони варзиш. дар телевизиони мо намуди варзиши волейбол ҳамеша манзури шумо мегардад ва дар кишвари мо дар Таҷикистон ин нави варзиш хеле рушд ёфта истодааст, на танҳо байни мардон, ҳамчунин байни бонувон ва дар шаҳри Душанбе мусобиқаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе ба хотимаи хеш наздик аст. Айниол дастаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон ва дастаи бонувонаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон ба финал баромадан ва дар финал иштирок мекунанд. Мо шумо бозии ин дастаҳоро тамошо хоҳем кард. ҳамроҳ бо ман Гулрӯз Хонаназарзода бозии мазкурро котиби генералии Федератсияи волейболи Таҷикистон Муҳиб Латипов бо шумо тамошо мекунад. Албатта волейбол яке аз варзишҳои намуде аст ки нозукиҳои зиёди хешро дорад. Аз ҳамин лиҳоз мо даъват кардем Муҳиб Латиповро то ҳамроҳ бо мо ин бозиро шораҳӣ кунанд ва гузоришро пешниҳоди шумо гардонем аз ҷиҳати касбӣ ва аз ҷиҳати ҳирфавӣ. Бозам албатта Муҳиб Латипов котиби генералии Федератсияи волейболи Таҷикистон ба мо кӯмак хоҳанд кард ва Муҳиб ба шумо аз бозии имрӯза чиро интизоред? Саломат бошед. Мо аз бозии имрӯза ғолиби мусобиқаро интизор ҳастем ки ғолиби мусобиқа мебурад ва барои оянда, барои бозиҳои ояндаву тими мунтахаби ҷумҳури Тоҷикистон интихоб кардан метавонем ки аз ҳамин дастаҳо ҷудо кунем. Бале. Албатта бози оғоз ёфт валакай дастаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон ба ҳуҷум гузашт ки зарбаи зада берун аз майдон гардид ва бозгарони дастаи Душанбе тавонист соҳиби хол шаванд. Биёед мо ҳайати дастаҳоро ба шумо шинос кунем ва баъдан бевосита мепардозем ба рафти бозӣ ва гузориши он. дастаи Душанбе чунин ҳаят дорад. ҳамаи ҳаятро ба шумо пешниҳод мекунем. рақами 1 Шаҳноза Назирова, рақами 2 Ҳусанои Нарзиева, рақами 4 Раниса Хуршеддодова, рақами 7 Замира Бадалбекова, рақами 8 бошад Рафиза Рустамова, рақами 9 Малика Диловаршоева, рақами 10 Карашма Камолова ва рақами 18 Мафират Нурван бошад. мураббии дастаи мазкур Қайғуншоева Рӯшона Байсомова. дастаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, рақами 1 Нигина Муборакшоева, рақами 2 Фотима Шакармамадова, рақами 4 Шукрия Мародбекова, рақами 5 Мухтори Ҷоналишоева, рақами 6 Ганҷина Имроншоева, рақами 7 Гулшан Шукурбекова, рақами 8 Нуринисо Мирзо Самадова, рақами 0 Лутфия Абдумаҷидова, рақами 11 Азима Абдураҳмонова ва рақами 12 Наҷиба Фарҳодбекова. Мураббии даста мураббии шоистаи ҷумҳури Тоҷикистон Бекназар Мавлоназаров. бояд қайд карда шавад ки ҳар ду мураббиёни даста мураббиёни шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд ва доварони бозии имрӯза довари якум Шариф Ёрзода мебошад, довари дуюм Рустамзода Мусин ва доварон аз канорҳо бошанд Саид Сидиқзода ва Манучер Ниёзов ба Исо мераванд. акнун мегузарем бевосита ва гузориши бозӣ ки аллакай бозӣ бо шӯру шавқи беандоза ҷараён дорад ва волейбол боз духтарони дастаи Душанбе албатта айниол пешсаф ҳастанд. ҳисоб 4-1 ба нафи онҳост. дар сана такрор мушоҳида мекунем ки чӣ гуна тавонистанд бозгарони дастаи Душанбе соҳиби имтиёз шаванд. албатта волейбол боз духтарони хеле зиёде ҳастанд ки боиси таваҷҷӯҳ ҳастанд дар ҳайати Душанбе, дар ҳайати Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон ва муҳим албатта ба назари шумо кадоме аз ин волейболбозон метавонанд дар бозии имрӯза нақши муҳим дошта бошанд ва ба натиҷаи бозӣ таъсири бевосита бирасонанд. Хуб, таваҷҷӯҳ кунед ба дастаи шаҳри Душанбе. Дар дастаи шаҳри Душанбе 6 нафар бозигаре ки дар майдон бозӣ мекунанд, аз онҳо 5 нафар онҳо устоди варзиш ҳастанд ва бисёр як малакаву маҳорати хубе доранд. Ва дастаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон бошад дар бозӣ 6 бозигаре ки ҳастанд, 6 бозигар, яъне ҳамаи онҳо устоди варзиш ҳастанд ва қобилияти хуби бозиро доранд. Ва фикр мекунам ки чӣ хеле ки ҳозир ҳисоби бозӣ нишон медиҳад, дастаи шаҳри Душанбе дар пеш аст ва ана бо як бозӣ як холи дигарро соҳиб гардиданд ва бозиро
ба наф худ мебаранд. бале, ҳамин таврам аст, яъне дар ҳайати ҳар ду даста беҳтаринҳо ҷамъ шуданд ва беҳуда нест ки маҳз ҳамин дастаҳо то ба финал рӯи хешро ҳамвор карданд. ёдовар мешавем ки то ба финал имсол ду дастаи беҳтарин, дастаи бонувони шаҳри Душанбе ва дастаи бонувони Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон рӯй ёфтанд. Амоиб агар ман хато накунам, дар як мусобиқаи қаблӣ ҳам ҳамин даста ба финал баромаданд ва дастаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон тавонист ғалабаи худро ба даст орад дар он мусобиқа. бале, дар чемпионати ҷумҳури Тоҷикистон ҳар ду ҳамин даста ба финал рӯ хат ёфтанд ва дар бозии финалӣ дастаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон дастаи шаҳри Душанберо мағлуб кард. яъне чӣ ки шумо мебинед, бозингари рақами 1 Нигина Муборакшоева яке аз бозингарони беҳтарини ҷумҳури Тоҷикистон, агар гирем дар тими мунтахаби ҷумҳури Тоҷикистон бозингари рақами 1 мебошад. бале, ва албатта дар ҳайати дастаи Душанбе ҳам бозигароне ҳастанд ки на танҳо шарафи мунтахаби Тоҷикистонро ҳимоя мекунанд, бархе аз онҳо дар мусобиқаҳои қора осиёӣ ҳам ширкат мекунанд, аз ҷумла Мағфират Нуров ва яке аз бозигарони бомаврат аст ки берун аз ҷумҳурӣ ҳам иштироки фаъол дорад ва дар мусобиқаҳои қоравӣ дар Осиё албатта иштироки фаъолона дорад, на танҳо ва бархе аз бозигарони дастаи Душанбе ҳамчунин. бале, бозингарони дастаи Душанбе, дар 6 бозингари дастаи Душанбе ки дар майдон бозӣ мекунанд, 4 нафар онҳо дар ҳайати тими мунтахаби ҷумҳури Тоҷикистон ҳастанд. инам бошад Мағфират Нурова, Шаҳноза Назирова, Малика Диловаршоева ва Аниса Хуршедодова. бале, воқеан ҳам бозигарони бисёр бомаҳорат ҳастанд ва инҳо шумо аз бозиам мушоҳида мекунем ки чӣ гуна маҳорати олӣ нишон медиҳанд. умуман бозӣ бисёрам бо шавқу шӯри беандоза ҷараён дорад ва бибинед ки дар садгузорӣ худ ба истилоҳ дар блок чӣ гуна муҳим ва таъсиргузор бозӣ карданд бозигарони Душанбе ва ин билохир бон оварда расонид ки онҳо як зарбаи қавӣ ба тарафи рақиб равон карданд ва инҷо бо қарори довар мушоҳида мекунем ки имтиёз ба нафи дастаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон аст ва мушоҳида мекунем ки чӣ ҳолат инҷо рух дод. Туб албатта дар майдон буд. партофти волейбол бозухтарони Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон ба ҳуҷум мегузоранд. Мағфират Нурова зарба хеле қавӣ мезанад ки дар бартараф кардани он нақши муҳим доштанд ва тавонистанд онро бартараф кунанд, ами баъдан тубро ба нимаи майдони Душанбе расонида натавонистанд. хотиррасон мекунем ки дар тими мунтахаби Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон бозингарони бозӣ доранд ки то соли 2011 6 карат чемпиони ҷумҳури Тоҷикистон ҳастанд ва баъд аз соли 2011 дигар байрақи ғалабаро дастаи шаҳри Душанбе ба даст гирифт ва 4 маротиба чемпиони ҷумҳури Тоҷикистон дастаи тими шаҳри Душанбе аст. ва бинандагони арзманд хотиррасон мекунем ки қабл аз бозии финали байни дастаҳои касбӣ ҳамчунин мусобиқа бар дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе байни дастаҳои ғайри касбӣ ҳам ҷараён дошта ки то ба финал дастаи вазорати корҳои дохилӣ ва кумитаи амнияти миллӣ рӯи хешро ҳамвор карданд ки дастаи вазорати корҳои дохилӣ тавонист ғалаба худро ба даст орад ва самурабиён албатта бевосита Муҳиб Латифов ҳастанд. табрик мекунем дастаи шуморо ва он бозӣ ҳам хеле ҷолиб буд, албатта сурат гирифт. ташаккури зиёд барои табрикотатон. бор дигар хотиррасон мекунем ки дар бозии волейболи ғайрикасбӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе 32 даста аз вазорати идораҳо иштирок карданд ва дастаи вазорати корҳои дохилӣ дар бозии финалӣ ғалабаро ба ҳисоби 3-0 бар дастаи кумитаи давлатии амнияти миллӣ ба даст овард. ва ишора мекунем ки ғалаба дар ин мусобиқа то ҳисоби 3 аст, яъне он дастае ки тавонад дар 3 сет ғалаби худро ба даст орад, он даста ғолиби ин мусобиқа ва ин бозӣ мешавад. ҳисоб айни ҳол 10-7 аст. бубинед ки дар ҳисоб пешса буданд волейбол бозухтарон аз дастаи Душанбе, аммо оҳиста мебинем ки Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон наздик шуда истодаст ва танҳо 3 имтиёз айни ҳол дастаро аз ҳам ҷудо мегардонад. Аниса Хуршедодова дар партоф буд, аммо бубинед ки дар партоф ба иштибоҳ роҳ медиҳад. умуман чунин ҳолатҳо дар волейбол албатта дар сатҳи касбӣ камам бошад, аммо рух медиҳанд ки волейболбозони касбӣ ба иштибоҳ роҳ медиҳанд дар партоф. зарба аз ҷониби Гулшан Шукурбекова, сарзарба дар туб ба бозӣ дароварда шуд, зарба зада шуд ва ба хатогӣ роҳ дод ва ҳисоб 12-7 ба фоидаи дастаи шаҳри Душанбе.
бозам як нафари дигар дар партофт ва иштибоҳ роҳ медиҳад. Шаноза Назирова, бале, ду маротиба дар партофт хеш иштибоҳ карданд. Партофт дар волейбол ё худ сарзарба дар волейбол бисёрам нақши муҳим дорад. баъзе аз волейболбозон бо чунин суръати баланде сарзарбаро равон мекунанд ки барои дилхо дифоъгар ё худ гӯем барои дилхо либеро бартараф кардани он душвор мешавад ва на ҳар кас аз удаин баромада метавонад. хелам зарбаи қавиро равон мекунад инҷо Карашма Камолова ва буне ки бисёра мансубаи худ комбинатсия олиро истифода кардан волейболбозони шаҳри Душанбе. خب در حقیقت волейболбозони шаҳри Душанбе бисёр як маҳорати хуб доранд ва тамрино таҳти роҳбарии Рӯхшона Тайғуншоева мегузаронанд ва бисёр бозингори қавӣ ҳастанд. дар ҳамла айниол бисёра муваффақона бозӣ карданд волейболбозони Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон. Ганҷина Имроншоева ин зарбаро равон кард. ҳарчанд садгузорӣ кардан ё худ блок монданд волейболбозони шаҳри Душанбе, аммо натавонистанд муваффақ шаванд ва наздик мешаванд бонувон аз Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон. 10-12 аст ҳисоби рақобат ва он фарқияти холои хеле зиёде ки дар оғози рақобат буд айниол дида намешавад. қабули партофт аз ҷониби Аниса Хуршеддодова на он қадар хуб буд. албатта қабули туби якум бисёра муҳим аст дар волейбол. аслан дар волейболи касбӣ муҳим мо мебинем ки як нафар ки пироанаш ё худ формаи варзишаш фарқ мекунад, яъне дар нақши либеро аст. айниол дар майдон чунин нафар дида намешавад. албатта гарчанде ки бозингари либеро доранд, лекин мураббӣ Тайғуншоева зарур нашумурдааст ки бозингари яъне либероро ба майдон ворид кунад. бале, будани либеро бисёр муҳим аст, яъне зарбаҳоро бартараф мекунад ва дар он ҳолатҳое ки фиреб дода мешавад аз удаин ҳолатҳо баромада метавонад. бисёр ҳам вазъияти хавфнок ва тӯбро тавонистанд баргардонанд волейболбозони Душанбе. як зарбаи Нигина Муборакшоева тӯб аз майдон берун шуд ва ҳисоби бозӣ 12-14. 13-12 бинандагони арҷманд ва бубинед чӣ гуна зарбаи қавӣ дар санаи такрор ин чизро мушоҳида кардем. як ҳолати дигар зарба ва бисёрам олӣ бозӣ ҷараён дорад. бармегардонанд волейболбозони Бадахшон ин ҳолатро. имконат барои зарбазанӣ, зарба ва инҷо на он қадар зарбаи қавӣ буд. боз Нигина Муборакшоева тӯб дар майдон. ҳисоби бозӣ баробар шуд 13-13 ва тӯбро ба бозӣ боз Нигина Муборакшоева бозингар рақами яки дастаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон медарорад. имконият бари зарбазанӣ ва бубинед муҳиб ки чӣ гуна садгузорӣ карданд волейболбозони Бадахшон, вале то нуза ин бо иштибоҳ ҳам роҳ ёфт, чунки баъд аз расидан ба садмонӣ ба блок тӯб ба немаи майдони онҳо фаромад. бозингари рақами 10 иваз карда шуд ба бозингари рақами 8, яъне Карашма бо бозингари рақами 8, яъне Рафиза Рустамова иваз карда шуд. бале, мебинем ки албатта Рафиза Рустамова то нузае аз дигар волейболбозухтарон ҷавонтарам ҳаст. аз рӯи сину солам мушоҳида кунем, яъне волейболбозе аст ки то нузае сину солаш ҷавонтар аст ва шояд ҷавонтарин варзишгар айнол дар майдон ҳам бошад. бале, ҷавонтарам аст. имконияти яъне сарзарба ёки тактикаи сарзарба задан аз ӯ хубтар аст. ба ҳамин хотир бозингар иваз карда шуд дар бозӣ. бале, як тағйироти тактикӣ буд то дар сарзарба муваффақ шаванд волейболбозони Душанбе, аммо мушоҳида мекунем ки волейболбозони Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон бисёр маҳорати олӣ нишон доданд ва тавонистанд дар ҳисоб ҳатто пешсаф ҳам шаванд. навбати партофти онҳо. партофт ва бале, ҳисоб 16-14 ба фоидаи дастаи Душанбе. бозам тавонистанд ду хол албатта пешсаф бигарданд волейболбозон аз шаҳри Душанбе. 16-14 айниол ҳисоби рақобат аст. ду холро аз байн бурдан, чуне ки мо шумо мушоҳида кардем, барои волейболбозони Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон ҳеҷ мушкиле нест ва дар санаи такрор биёд мутаваҷҷеҳ шавем ки чӣ гуна зарбаи бисёрам қавӣ зада шуд ба тарафи волейболбозони шаҳри Душанбе ва онро бартараф карда тавонст. ин партофте буд ки аз ҷониби Лутфия Абдулмаҷидова буд, аммо бо иштибоҳ яъне анҷом ёфт ва ба аут рафт.
فکر دارم مهم تا همین بازی واقعا هم جالب و دیدنی صورت گرفته است. البته چرا که شما میبینید که ولایت مختار دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان از بازیگری که ما پیشتر گفتیم لیبرو بسیار خوب استفاده میبرن و بسیار خوب در میدان و خودشون نشون دادن. بله بودن لیبرو در میدان برای والیبال بازان ولایت مختار بدخشان مهم. جانب عظیمه و هدف رسید و حساب بازی 15-16 و فایده دسته شهر دوشنبه و هزیمه در انا ضربه از جانب عظیمه بازک بسیار هم ضربه قوی رو زدن ولی والیبال بازان دوشنبه خوب از جانب گلشن امران شایبه بود و بخشش گلشن شکربک بود که توپ به هدف رسید و حساب برابر شد 16-16 برابر شدن حساب رقابت این البته به نفع ما و شماست که امروز رو تماشا داریم و از آن حلاوت برده ایستادیم. ضربه قوی زد ملکه دلوور شایبه از موقعی که اونجا البته والیبال بازان از قسمت دفاع بازی میکنن یعنی از عقب و توانست صاحب امتیاز شود. دسته دوشنبه انیسا انیول در سرضربه است. سرضربه از جانب انیسا خورشید داد و یک حمله دیگر از جانب گلشن شکربک و بله با هدف رسید. گرچه که از جانب دسته دوشنبه صدگذاری کرده شد لیکن فایده نکرد یعنی که توپ در میدان شد. بله واقعا مشاهده کردیم که شکربک و گلشن بسیار ضربه قوی دارد و در حمله بسیار موفق است. ضربه نوبتی از جانب ملکه دلوور شایبه و صاحب امتیاز میشوند والیبال بازان دوشنبه. توپ را با بازیگر رقم یکی شهر دسته شهر دوشنبه شهرنوزه نظیر و می‌دارد. ضربه و باز هجوم نوبتی از جانب دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان. حساب برابر 18-18 شد. تا البته امتیاز 25 بازی واقعا هم جالب صورت خواهد گرفت چون که این حساب برابر می شود و امکانیت برای ضربه زنی است. ضربه و صدگذاری خیلی عالی باز هم تو را برمیگردانند والیبال بازان دوشنبه اما بیرون از میدان و امتیاز به نفع والیبال بازان ولایت مختار کوهستان بدخشان 19-18 می شود حساب رقابت به نفع ولایت مختار کوهستان بدخشان. توپ را مشتری جانلشو با بازی می‌دارد. بازک فریب نوبتی از جانب ملکه دلوور شایبه یعنی بازیگر رقم دسته شهر دوشنبه توپ به هدف رسید. حساب برابر در دسته شهر دوشنبه بازیگر یعنی کرشمه با بازیگر رقم 8 رفیزه ایواز کرده شد. یک حالت خیلی بهترین بود. ضربه زده شد و بعد از رسیدن توپ به بلوک از میدان بیرون گردید. حساب اکنون به نفع ولایت مختار کوهستان بدخشان 20-19 می شود. در پرتاب قرار دارد البته گنجینه امران شایبه. پرتاب و قبول توپ خیلی عالی بود. امکانات ضربه زنی ملکه دلوور شایبه ضربه خیلی قوی این حالت برگردانیده می شود. حمله ادامه دارد بازم یک حالت دیگر ضربه مغفرت نور و صاحب امتیاز می شود دوشنبه 20-20 است حساب رقابت. البته بازی بسیار جالب دقت رفته شده است یعنی بازی 20-20 است. هر دو دسته رقابت خوب کرده شدند و بازی خوب شده است. امکانیت حمله برای والیبال بازان ولایت مختار کوهستان بدخشان اما اینجا این حالت خیلی ساده است. ضربه نوبتی مغفرت و تو بعد از رسیدن به بلوک از میدان بیرون شد یعنی امتیاز به نفع دسته شهر دوشنبه است و 21-20 میگردد حساب رقابت. بیاید ما شما صحنه تکرار را متوجه شویم. ضربه و مشاهده می شود که توپ رسید تا اندازه اندکم باشد رسید و حساب اکنون به نفع دسته دوشنبه است. البته در بازی هر یک بازیگر کوشش میکند که توپ را به نفع خود برد و صاحب خال شود. من دسته دوشنبه دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان باز صاحب یک خال دیگر شد و حساب بازی را برابر نمود. هر یک امتیاز بسیار مهم است در این حالت. نگینه مبارک شایبه پرتاب یا خود سرضربه یا امکانیت ضربه زنی مغفرت ضربه نوبتی میزند و بیرون از میدان. بله بیرون. حساب بازی 22-21 با فایده دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان.
акнун ҳар имтиёз муҳим аст. ҳар имтиёзро ба даст овардан чун обу ҳаво лозим ва зарур аст. ғалаба дар қисми аввал дар сети аввал хеле муҳим аст. зарбаи Ниса Хуршеддодова ва мушоҳида мекунем ки имтиёз ба нафи дастаи Душанбе аст, чуне ки довари рақобат нишон медиҳад имтиёз ба нафи Душанбе аст ва ҳисоб боз ҳам баробар мешавад. бозиро бозингари тӯбро бозингари рақами 10 дастаи шаҳри Душанбе Карашма Камолова ба бозӣ мебарад. боз як хатогӣ аз ҷониби дастаи шаҳри Душанбе дар бозӣ роҳ дода шуд ва хол ба фоидаи дастаи шаҳри Душанбе ва дастаи мубахшед вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон ва ҳисоби бозӣ 24-22 ҳаст. зарбаи навбатӣ равон карда мешавад. имконият аст барои баргардондани ин ҳолат ва навбати ҳуҷуми дастаи Душанбе аст. зарбаи навбати Мағфират ва ин ҳолат бартараф мешавад. имконият тӯб ба тарафи Душанбе баргардонда мешавад. бозам як ҳолати дигар ки бо фиреб анҷом меёбад ва имконияти зарбазанӣ аст. зарба ва касби имтиёз мекунад Душанбе. садгузоре аз ҷониби бозингарони дастаи Душанбе дар ҳамлаи бозингари рақами 7 вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон Гулшан Шукурбекова буд ва холро ба даст оварданд. ба иштибоҳро медиҳад Мағфират дар партов кардан ва ин имконият фароҳам меорад барои волейболбозони вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон то албатта онҳо соҳиби имтиёз шаванд ва дар ин сет албатта дастболо бигарданд. албатта ин даққаи техникӣ аз ҷониби мураббии дастаи шаҳри Душанбе Тағуншоҳӣ ва рухшона гирифта шуд ва барои омода намудан ба гирифтани холои минбаъда дар ҳамин бозӣ маслиҳатҳо медиҳанд. бале воқеан мо мушоҳида мекунем ки имконияти вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон албатта айниҳол ғалаба дар қисми аввал бештар аст, чунки мо мушоҳида мекунем ки дар имтиёз пешсаф ҳастанд ва онҳоро лозим аст то имтиёзи заруриро соҳиб шаванд ва дар сети якум онҳо албатта дастбола мегарданд. бармегарданд ба майдон теннисбозон узр албатта волейболбозон бармегарданд ба майдон ва имконияти беҳтарина ки мушоҳида мекунем. бисёрам лаҳзаи муҳим 24-23 ҳисоби рақобат ва тӯб аз майдон берун мешаванд. имконият аст ва волейболбозони вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон соҳиби имтиёз мешаванд ва дар сети якум ғалабаи худро ба даст меоранд. албатта ман фикр мекунам ки волейболбозони вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон аз ҳисоби қобилияту аз ҳисоби бисёр бозӣ кардан сетро яъне ғалабаи дар сет ба даст оварданд ва боз дар сетҳои оянда як бозӣ хубро барои мо нишон медиҳанд. албатта муҳим мехоҳам як чизро аз шумо пурсон шавам, чун аз оғози рақобат дастаи Душанбе нақши муҳимтар дошт ва имтиёзҳои бештарро соҳиб шуд, аммо баъдан дар рафти бозӣ тавонистанд волейболбозони вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон ба нафи худ ҳисобро баробар кунанд. мо ҳам андаке истироҳат мекунем ва дар сети дуввум бозам бармегардем. дар қисми аввал дар сети аввали бозӣ волейболбозон аз вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон бо ҳисоби 25-23 ғалаба ба даст оварданд. ҷиҳати равониҳо ҷиҳати психологии варзишгарон пеш аз ба бозӣ оғоз кардан аз ҷониби мураббиёни даста яъне омода карда мешаванд, равонӣ омода карда мешаванд ва дар бозӣ бояд бисёр ором бозӣ кунанд ва бозингаре ки дар бозӣ бисёр ба як ғуруру ба як заҳмат агар бозира ёки фолҳои бозира иҷро кунад метавонад ки мағлуб шавад, яъне ки бисёр монда мешавад ҳам рӯҳиву ҳам ҷисмонӣ. бале ҷиҳати психологӣ воқеан муҳим аст, чун дар дастаҳо мо шумо гӯем ки равоншиноси варзишӣ надорем, бояд худи мураббӣ ҳам мураббӣ бошад ва ҳам равоншинос ҳам бошад ки
дастаи худро аз ин ҷиҳат омода кунад ва даста хеле хуб омода шавад ба бозӣ, то дар рафти бозӣ гӯем ки худро нигоҳ дошта тавонад ва аз ҷиҳати психологӣ афзалият пайдо кунад ва ин бисёр муҳим аст дар волейбол. Агар хато накунам, дар нимаи аввал ё худ дар сети аввал мушоҳида кардем ки дар охир аз ҷиҳати равонӣ то заифтарам шуданд волейболбозони Душанбе. Ё ман хато мекунам? албатта аз ҷиҳати равонӣ камтар омодагии сустар доштанд волейболбозони Душанбе ва ба ҳамин хотир сетро ба фоидаи дастаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон доданд. Ва мо хотиррасон мекунем ки мураббии дастаи шаҳри Душанбе, мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Рӯхшон Атайғуншоева ҳастанд ва мураббии дастаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон ин худ Бекназар Мавлоназаров ҳастанд ки ду мураббии ки гирем ки рақами 1 ва 2 ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд дар бозии волейболи духтарона ва бисёр як маҳорату малакаи хубе доранд. бале, ва мо шумо аз дастпарварони онҳо, аз шогирдони онҳо мебинем ки чӣ гуна онҳо дастпарварони худро омода карданд ба ин бозӣ ва мо мушоҳида мекунем аз партофту аз сарзарба, аз зарбаҳои қавие ки равон карда мешаванд, аз қабули тӯб ки воқеан дар сатҳи олӣ омода шуданд волейболбозон ва бонувон ба ин рақобат. албатта дар бозӣ чӣ хеле ки медонем варзишгар бояд ҳам аз ҷиҳати рӯҳӣ равонӣ, ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва аз ҷиҳати техникиву тактикӣ омода бошад ва дастаи шаҳри Душанбе аз ҷиҳати тактикиву техникӣ бисёр омода ҳастанд ва вобаста ба суст будани ҷиҳати равонии даста сети аввалро бой доданд. бале, ва мо шумо албатта мушоҳида мекунем ки дар ҳайати дастаи Душанбе бисёртар волейболбозон ҷавон ҳам ҳастанд. Агар муқоиса кунем бо волейболбозон аз Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, инҷо мо мушоҳида мекунем ки волейболбозони бо маҳорат, яъне Лутфия Абдулмаҷидова аст, хуб Ганҷина Имроншоева ва дигарон ки албатта бисёр маҳорати олӣ доранд ва таҷрибаи бою ғанӣ доранд дар волейбол. Ин маънои оно дорад ки аз ҷиҳати равонӣ онҳо ҳамеша омода ҳастанд, чунки на яку на ду бор дар чунин бозиҳо ва дар чунин сатҳи бозиҳо иштирок карданд. албатта дар дастаи волейболбозони шаҳри Душанбе Шаҳноза Назирова, Малика Диловаршоева ва Мағфират Нурова ки аз нисбат бар дигарон маҳорати хубтар доранд ва қобилияти хубтари варзишӣ доранд ва дар бисёр мусобиқаҳо иштирок кардагӣ ҳастанд. чӣ хеле ки шумо мебинед бозӣ бисёр бозии дастаи шаҳри Душанберо ҳамун 3 нафаре ки дар бозӣ ҳастанд пеш бурда истоданд. бале, воқеан ҳам ҳамин тавр аст ва дар ҳар як даста волейболбозоне ҳастанд. умуман дар ҳамаи намудҳои варзиш нафароне ҳастанд ки пештоз ва мумтози даста ҳастанд, нақши муҳимтарин доранд ва албатта ин маънои оро дорад ки бояд мо аз онҳо маҳорати олитар нишон медиҳанд дар баробари дигар волейболбозоне ки дар майдон ҳастанд. қабули тӯб аз ҷониби либеро хеле хуб буд ва мебинем ки ба майдон либеро Мухтори Ҷоналишоев ва Шукрия Мародбекова албатта ворид мешавад ки дар қабули сарзарба, дар қабули зарбаҳо ӯ нақши муҳими худро дошта метавонад. албатта нишон медиҳем ки дар дастаи шаҳри Душанбе то ҳол, яъне то ними сети дуюми бозӣ аз қувваи либро мураббӣ Рӯхшон Атайғуншоева истифода набурда истодааст ва дар дастаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшоне ки Шукрия яъне либрои Шукрия Мародбекова либрои даста бисёр бозиву маҳорат хуба нишон медиҳад. дақиқаи техникӣ гирифта шуд аз тарафи мураббии хизматнишонода ва шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, албатта Бекназар Мавлоназаров. албатта дар рӯи то ба финал дастаҳо дар марҳилаҳои қаблӣ бисёрам бозиҳои зебо нишон доданд ва ба назари шумо дар кадом марҳила дани дар бозиҳои пешакӣ дастаҳо мушкили зиёдтар доштанд ва рақиби пурзуртар доштанд? албатта дирӯз дар бозии нимфиналӣ дастаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон бо дастаи Вилояти Суғд хеле рақобат хуб кардам. Ман худ довари мусобиқа будам ва бисёр рақобат хуб кардам, бисёр бозии хуб шуд ва барои дастаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон фикр мекунам ки аз ҳама бозии вазминтарин бозие ки дар нимфиналӣ буд. бале, яке аз дастаҳои хеле ҳам қавӣ дастаи Вилояти Суғд ва Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон дар марҳилаи нимниҳоӣ байни ҳам рақобат карданд. воқеан ҳам бозии тонузаи душвор ҷарён гирифт, вале дар ниҳояти кор волейболбозони Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон тавонистанд дастболо шаванд ва фикр дорам онҷо ҳам
ҳамон маҳорат малака ва таҷрибаи бойғание ки шумо пештар ишора кардед бисёрам нақши муҳим дошт барои волейболбозони вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон. албатта бисёр нақши муҳим ҳам дошт, чунки агар дар бозии нимфиналӣ бо рақиби хубтару пурқувваттар агар рақобат кунем, бисёр ҳам аз ҷиҳати ҷисмониву ҳам аз ҷиҳати рӯҳонӣ даста ёки бозигарон монда мешаванд ва фикр мекунам ки мураббии дастаи вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон ки яке аз мураббиёни беҳтарини ҷумҳури Тоҷикистон ҳаст, дастаи худро аз баъд аз бозии дирӯзина, яъне ки чи аз ҷиҳати ҷисмонӣ чи аз ҷиҳати рӯҳӣ барои бозии имрӯза омода намуданд. бинандагони арзманд ҳисоб 3-11 аст ва айниҳол волейболбозони шаҳри Душанбе пешсаф ҳастанд. онҳоро лозим аст то фарқияти холҳоро аз байн нигоҳ бидоранд ва кӯшиш кунанд то волейболбозони вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон онро аз байн набаранд. албатта бисёр як бозии хуб нишон дода истоданд ва дар дастаи шаҳри Душанбе бозингар Карашма ва ҷои бозингар рақами 10 Карашма Камолова, бозингар рақами 8 Рафиза Рустамова ба майдон ворид шуд ва тӯпро ба бозӣ даровард. имконияти зарба акнун аст барои волейболбозони Душанбе. Зарба зада мешавад, он бартараф карда шуд ва зарбаи ҷавобӣ аз тарафи волейболбозони вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон. Малика Диловаршоева зарба хеле қавӣ мезанад. мебинем ки либеро бисёрам нақши муҳим дорад ва дар бартараф кардани зарба ӯ бисёрам фаъол аст. албатта туп аз рӯи сад ва аз майдон берун шуд ва боз бозингорони дастаи Душанбе тавонистанд ки тӯбро ба фоидаи худ, яъне ки як хол дигарро соҳиб шаванд. 13-3 Рафиза Рустамова дар партов аз зарбаи ӯ. имконият барои ҳуҷуми вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон ва бисёрам зарбаи қавӣ мезанад ва соҳиби имтиёз мешавад. соҳиби имтиёз мешаванд волейболбозони вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон. зарбаро Азима Абдураҳмонова равонад. тӯпро ба бозингар рақами 1 дастаи вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон Нигина Муборишоева медарорад ва бисёр як зарбаи қавӣ аз ҷониби волейболбозони шаҳри Душанбе ба ҳадаф расид ва дар бозӣ бо як зарбаи дигар худ Аниса Хушедодова зарба зад ва онро бартараф карда тавонистанд волейболбозони вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон. зарбаи навбатӣ мебинем ки инҷо бале Азима Абдураҳмонова зарба зад рақами 9 вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон. боз як соҳиби як хол навбатӣ гаштанд дастаи шаҳри Душанбе, яъне ҳамла аз ҷониби Мағфират Норова буд ва боз як зарбаи дигар аз ҷониби Азима Абдураҳмонова дар бозӣ. хелеам олӣ айниҳол ҳар ду даста бозӣ доранд. зарбаи хелеам қавӣ равон карда шуда аз ҷониби Нуринисо Мирзосаидов ва ҳолати беҳтарин айниҳол барои волейболбозони Душанбе фароҳам меояд ва имконияти зарбазанӣ аст. зарба ва боз ҳамин ҳолат баргардода мешавад. як ҳолати дигар ва имтиёз ба нафи волейболбозони вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон. як зарбаи хуб аз ҷониби Гулшан Шукурбекова ба ҳадаф расид ва тавонистанд ки тӯп холро ба фоидаи дастаи худ гиранд. ҳисоб бозӣ 5-14 ба фоидаи дастаи шаҳри Душанбе ҳастанд. توانستند صاحب خول شوند волейболбозони вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон. Азима Абдураҳмонова нобастан ки зарбаи қавӣ назад, аммо зарбаи дақиқ зад ва соҳиби имтиёз шуданд волейболбозон аз минтақаи Кӯсорон ва чашмои мусаффо аз вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон. бозам соҳиби имтиёз мешаванд аз партов, яъне соҳиби эйс мешаванд ва аз партов соҳиби имтиёз мешаванд волейболбозони вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон. чиқдре ки мо пештар гуфтем, дастаи вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон аз ҳисоби таҷрибаи бозӣ аст, ҳисоби таҷрибаи хуб доштанд ва дар бозӣ иштирок кардани бозигарони вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон 3-4 хол пай ҳам аз ҳисоби мана бозии худ ё ки аз ҳисоби таҷрибаи хуби худ доштан гирифтанд.
бале, айниол албатта дар ҳисоб хеле пешсаф ҳастанд волейболбозони шаҳри Душанбе. Онҳоро лозим аст ки то ҳамин тарбозиро идома бидиҳанд ва ба чунин иштибоҳҳо рон надиҳанд, чунки чунин иштибоҳ бозам метавонад он ҳолате ки дар нимаи аввали рақобат рух дод бозам ба он оварда бирасонад. боз аз ҳисоби носувор будани ҳолати рӯҳи равони дастаи шаҳри Душанбе ё ки ҷавон будани дастаи шаҳри Душанбе бисёр холо ба фоидаи дастаи вилоят Мухтори Кухистони Бадахшон шуда истоданд. бале, мушоҳида мекунем ки ҷиҳати равона, ҷиҳати психологӣ дар ин дидор ба нақши аввал мебарад, чун волейболбозони вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон таҷрибаи бештар доранд, онҳо омода ҳастанд ва дар яди худ волейболбозонеро доранд ки дар чунин мусобиқаҳо хеле зиёд ширкат карданд дар чунин сатҳи бозиҳо, ҳамчунин волейболбозони шаҳри Душанбе ҳам ҳамчунин. Аммо бояд дар назар доштон ки чӣ гуна ки Муҳиб Латипов пештар қайд карданд, ҷавонтар будани онҳо то андозае аз ҷиҳати равонӣ онҳо андаке бошад ноустувортар ба назар мерасанд ва ин ҳолат метавонад албатта ба душвории зиёд онҳоро биёрад. ва ҳисоб акнун бибинед ки он қадар гӯем ки холҳои зиёд нест ба фарқ аз дақиқаҳои аввали рақобат. бо як зарбаи қавӣ аз ҳисоби аз бозигарони дастаи шаҳри Душанбе ва иҷро карда шуд ва хеле мебинем ки риброи дастаи вилоят Мухтори Кухистони Бадахшон шукрия бисёрам бозии хуба нишон дода истодааст ва тамоми зарбаҳое ки аз ҷониби бозигарони шаҳри Душанбе иҷро карда мешаванд, яъне ки қабул мекунанд ва ба осониёт ба хубӣ ба ҳадаф мерасонанд. бозам як ҳолати дигари зарбазанӣ, зарба равон карда шуд аз ҷониби Гулшан Шукурбекова, он бартараф гардид ва як ҳолати дигар тавонистанд соҳиби хол шаванд волейболбозони шаҳри Душанбе ва ҳисоб акнун 15-9 аст. 6 хол ҷудо мегардонанд волейболбозон ва дастаҳоро аз ҳамдигар. Акнун 6 холи 10 хол нест ки 14-4 буд агар хотиратон бошад. Акнун як иштибоҳ мекунанд албатта волейболбозони вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон дар ҳолате ки партофатро метавонистанд онро бартараф кунанд, аммо гӯем ки умеди онҳо ба ҳамдигар буд ва тӯбро соҳиб нашуданд. Инҷо аслан иштибоҳи ки буд? Муҳиб Латипов ба назари шумо шояд либеро натавонист нақши худро бибозад дар ҳамин ҳолат? албатта ин қабул кардани туп вазифаи либер ҳаст, либеро ҳаст дар бозӣ ва ин фикр мекунам ки иштибоҳи либеро буд ки яъне хол ба фоидаи дастаи шаҳри Душанбе. خب با همه شما معلوم است که در حساب 16 با هر دو دسته 8 و 16 در هر دو دسته در هر یک ست و دستای دقیق تکنیکی داده می شود و مربیان دسته حقوق دارند در دلخواه وقت در دلخواه حساب 2 دقیقه مصلحتی با هر یک دسته، یعنی 2 دقیقه مصلحتی بگیرند. имконият барои волейболбозони Бадахшон, зарба ва ин зарба хеле ҳам қавӣ буд аз ҷониби Гулшан Шукурбекова, онро бартараф кардан хеле душвор буд барои волейболбозони бо маҳоратарини Душанбе ва соҳиби хол мешаванд волейболбозони вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон. Акнун ҳисоб 10-15 аст. албатта чунин зарбаҳо аз ҷониби бозигарони даста рӯҳияти дастаро бисёр болида ва баланд мегардонад ва метавонад ки рафти бозиро дигар кунад. иштибоҳи дигар аз тарафи даста аз ҷониби бозигарони дастаи шаҳри Душанбе ва холро ва фоидаи дастаи ҳисоб бозӣ 11-16 аст. партоф иҷро карда шуд, имконияти зарбазанӣ аст ва зарбазада мешавад, он бартараф гардид. Имконият акнун барои волейболбозони Бадахшон. бозам ҳолати навбатӣ, ин ҳолат хеле осон буд ва бартараф карданаш сода. имконият барои зарбазанӣ, тӯбро бармегардонанд, бале ҳарчанд душвор буд, аммо баргардонанд волейболбозони Бадахшон. як ҳолати дигар рух медиҳад. имконият барои зарбазанӣ, зарбаи қавитарин ва Гулшан Шукурбекова дар ҳуҷум бисёрам нақши муҳимро нишон медиҳад. боз такрор мекунем ки чунин зарбаҳо дар бозӣ метавонанд ки рӯҳияти дастаро баланд гардонанд ва рафти бозиро дигар кунанд ва Гулшан Шукурбекова тавонистанд ки 2 маротиба чунин зарбаро ба ҳадаф расонанд.
акнун имконияти зарбазани барои волейболбозони Душанбе он бартараф кардаш, аммо баъдан дар баргардонидани зарба волейболбозони Бадахшон натавонистанд муваффақ шаванд. ҳисобро бозам афзунтар мекунанд ба нафи хеш волейболбозони Душанбе. мушоҳида мекунем ки чӣ гуна зарба зада шуд, он бартараф кардед, аммо баъдан дар ҳамин ҳолат бибинед ки тӯб бозам ба майдон баргардонида натавонистанд ки онро баргардонанд волейболбозони Бадахшон. дар партофт иштибоҳ карданд албатта волейболбозони Душанбе. Гулшан Шукурбекова ба сарзарба меравад ва хелеам қавӣ тобро ба нимаи майдони рақиб мерасонад. имконият барои волейболбозони Душанбе ва аз фиреб истифода кардан волейболбозони Душанбе тавонистанд соҳиби имтиёз шаванд. албатта як фиреби хубе ҳадафрасе аз тарафи Карашма Камолова ба ҳадаф расид ва ҳисобро ба фоидаи худ ҳисоби бозии 18-13 ба фоидаи дастаи волейболбозони шаҳри Душанбе аст. вале ба тур расид волейбол аз вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон. Ганҷина Имроншоева на Муштари Ҷоналишоева ва замилиёз албатта имтиёз ба дастаи Душанбе дода шуд. имконият аст бари зарбазанӣ, хелам зарбаи қавӣ ва ту берун аз майдон. зарба аз ҷониби бозингари бисёр хуби вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон Ганҷина Имроншоева буд, вале мутаассифона ту аз майдон берун ва ҳисоби бозии 20-13 ба фоидаи дастаи шаҳри Душанбе. замира дар сарзарба асли берои ин ҳолатро бартараф мекунад. имконияти зарбазанӣ ва бозам зарбаи Гулшанро дидем. имконияти навбатӣ ва тавонистанд соҳиби имтиёзи 21 хеш шаванд. волейболбозони Душанбе 21-13 аз ҳисоби рақобат ба партоф меравад Замира Бадалбекова. мушоҳида мекунем ки чӣ гуна соҳиби имтиёз шуданд волейболбозони Душанбе дар бартараф кардани зарба муваффақ нашуданд волейболбозон аз Бадахшон. шхелек мебинем мухлисони дастаҳо, яъне ки бо садо додани номи даста Бадахшон ва Душанбе мухлисӣ карда истоданд ва бозии бисёр пуршадид ва ҷолиб диққат аст. ва бале аз ҷониби мураббии дастаи вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон Бекназар Мавлоназаров гирифта шуд ва барои рӯян омода намудани даста маслиҳатҳо медиҳанд. бале аз ин ҷиҳат волейболбозонро омода кардан хеле муҳим аст. имконияти ғалаба дар сети дуввум барои волейболбозон аз шаҳри Душанбе бештар аст, чунки онҳо дар ҳисоб пешсаф ҳастанд. танҳо 4 хол онро ҷудо мекунад аз ғалаба дар сети мазкур ва онҳо ҳисобро дар сетҳо метавонанд баробар 1-1 бигардонанд. аммо волейболбозони Бадахшон таслим шудани нестанд, сар хам кардани нестанд ва то ба охир дар ин сет онҳо мубориза мебаранд то имконият ба даст оранд ва фарқияти холуро аз байн бубаранд. خب البته در بازی والیبالبازان یک شعاری دارن که حساب 24 این آخر بازی نیست، یعنی حساب 25 است با آخر بازی و ما بازی میکنیم. گفته ولایت مختار کشتن بدخشان چنین شعار را پیشه کرده است. بله، چنین شعار را پیشه خود کردن میتواند نقش بسیار مهم بازد، نه تنها در والیبال عموما، در حیات هر روز هم اگر شخص چنین شعار داشته باشد میتواند به خلای مقصود برسد و صاحب امتیاز میشوند والیبال بازان از بدخشان. اینجا البته گنجینه امرانشاه و بازم بسیار عالی بازی کرد در برابر لطفیه عبدالمجیدова و صاحب امتیاز میشوند والیبال بازان بدخشان. اما در پرتاب بدن اشتباه میکنند. اینجا مشاهده کردیم که خوب گنجینه امرانشاه و مشتری جمالشاه و اشتباه کرد در پرتاب. البته بازیکنان دسته شهر دوشنبه از استفاده قوت بودن جسمانی یا که تکنیکی خود میتوانند که بازی را به فایده خود استفاده کنند و خال آخران از جانب خال آخران مونده است برای دریافت غلبه در این ست و توپ از جانب ملکه لوشا با بازی در آورده شد.
بسیار هم عالی بازی کردند هر دو دسته و در نهایت کار والیبالبازان ولایت مختاری کوهستان بدخشان توانستند صاحب خال شوند. 15-24 از حساب رقابت. تنها یک خال لازم است والیبالبازان دوشنبه را تا حساب را در ست ها برابر کنند. ولی دسته بدخشانی که شور 24 آخر بازی نیست پیشه کرده است با همون بازی کرده استودند. باز یک حمله بهترین از جانب نگینا مبارک شویو یعنی بازیگر رقم یک دسته ولایت مختاری کوهستان بدخشان با هدف رسیدن و حساب بازی را 16-24 کردند. در پرتاف والیبال بازی با تجربه از ولایت مختاری کوهستان بدخشان گنجینا امروشویو قرار دارد. از او بسیار چیز وابسته خواهد بود، از پرتافت که انجام خواهد داد، اما در پرتافت اشتباه میکند و در ست دوم حساب 3-1 می شود. 25-16 والیبالبازان دوشنبه غلبه خود را به دست آوردند. بازی خیلی جالب بودن صورت میگیرد. حساب عمومی 1-1 در ست است و منتظر میشویم ست سیوم. بینندگان ارجمند، آغاز می شود ست سیوم رقابت فینالی مسابقه جامی رئیسی شهر دوشنبه با اشتراک دسته های بانوان شهر دوشنبه و ولایت مختاری کوهستان بدخشان. حساب در ست ها عینیال 1-1 است. البته بازیگران ولایت مختاری کوهستان بدخشان در بازی امروزه بسیار یک تجربه خوب ورزشی را نشان دادند و در قسم دوم بازی دسته شهر دوشنبه از حساب آماده بودن یعنی جسمانی و تکنیکی آماده بودند می توانستند که قسم دوم را با فایده خود به دست بیارند، غلبه را به دست بیارند. و در قسم سوم چقدر که میبینیم بازی حساب بازی 1-0 با فایده دسته شهر دوشنبه و یک حمله بسیار خوب از جانب گلشن شکربک و به هدف رسید و بازی را 1-1 نمودند. بله، واقعا همچنین ضربه را برطرف کردن خیلی دشوار است. قبلا در ست دوم محیب لطیفوف کاتب گنرالی فدراسیون والیبال تاجیکستان که این بازی رو همراه با من پیشنهاد شما کرده است قید کرد که چنین ضربه ها رویه والیبالبازان را بلند میکند و چنین ضربه قوی را روان کردن خیلی مهم است. اینجا باز هم یک ضربه قوی دیگر زدن میشود. نگینا مبارک شویو این ضربه را روان نمود و صاحب امتیاز میشوند والیبالبازان ولایت مختاری کوهستان بدخشان. آنها را اکنون با مقصد غلبه و قسم سوم رقابت حضور شدند. باز یک امتیاز دیگر به دسته ولایت مختاری کوهستان بدخشان حساب بازی 3-1 یعنی باز تکرار میکنیم که همون تجربه خوب داشتن یا ملکه خوب داشتن یا خوب بازی داشتن بازیگران دسته ولایت مختاری کوهستان بدخشان حساب بازی را با فایده خود میبرند. یک حمله خوب دیگر از جانب ملکه دلوار شویو برطرف کرده شد و باز یک خال دیگر بعد از ولایت مختاری کوهستان بدخشان صاحب یک خال دیگر شد. بله، گنجینا امران شویو اینجا خیلی عالی بازی کرد و در فریب دادن رقیب او ملکه عالی داشت و توانست به نفع دسته خود کسب امتیاز کند. امکانیت برای والیبالبازان دوشنبه مغفرت نور و ضربه میزند از قسمت دوم میدان که توانست صاحب امتیاز هم شود. ولی توپ را با بازی می‌دارد بازیگر رقم 1 شهر دوشنبه شانوزه نظیر و حساب بازی 2-4 هست. یک حمله دیگر از جانب گنجینا به هدف نرسید. صدگذاری از جانب صدگذاری خوب از جانب ملکه دلاور شویو و با حمله دیگر از جانب زمیره بدلبک و تو به هدف رسید. حساب 3-4 با فایده دسته ولایت مختاری کوهستان بدخشان است. من محیب میخواستم اطراف پیش رفتن و رشد والیبال زنانه اندکی هم باشد صحبت داریم در برابر تماشا کردن بازی دسته ها.
чӣ тавр дар кишвари мо волейболи бонувона рушд кардааст ва бар ин риштаи варзиш байни бонувон чӣ корҳо анҷом дода мешавад? албатта дар кишвари мо волейболи бонувон рӯ ба рушд аст. чере ки шумо мебинед дар мусобиқаи барои дарёфти ҷоми раиси шаҳр душанбе дар бозии ғайрикасбӣ 32 даста иштирок карданд ва ин бори аввал аст ки чунин даставо, яъне ки чунин шумораи даставо дар бозӣ иштирок мекунанд ва дар бозии гирем профессионалӣ ё худкасбӣ бозигарони бисёр хуб, яъне даставои бисёр хуби ҷумҳури Тоҷикистон иштирок доранд ва ин як такони ҷиддӣ мебошад барои рушди волейболи Тоҷикистон, рушди волейболи бонувони Тоҷикистон ва назар бар солҳои гузашта албатта волейболи духарон ёки дастаи волейболи ҷумҳури Тоҷикистон бисёрам хуб аст ва рӯ ба рушд аст. ва албатта агар имконият даст бидиҳад ҳайати мунтахаби Тоҷикистон метавонад аз волейболбозони бомаҳораттарин ташкил шавад ва дар мусобиқаҳои сатҳи осиёӣ ва ҳатто сатҳи ҷаҳонӣ баъдан ширкати фаъолона дошта бошанд. зарбаи замира Бадалбекова ва соҳиби имтиёз мешаванд волейболбозони Душанбе. албатта волейболдухароне ки дар бозиҳои нимниҳоӣ ниҳоӣ иштирок мекунанд ё ки дар бозиҳои даврӣ иштирок мекунанд, албатта аз ҷониби худи ман, яъне котиби генералии федератсияи волейболи ҷумҳури Тоҷикистон ва дигар мураббиёне ки бо ҳамин кор, яъне ки бо ҷамъ намудани дастаи мунтахаб сару кор доранд, баҳогузорӣ карда мешаванд ва ҳар як бозӣ, чӣ бозие ки дар шаҳр, чӣ бозие ки дар сатҳи ҷумҳурӣ баргузор мешавад, яъне ҳар як хол ба даст меёранд ва барои дар тими мунтахаб ҷо кардан ёки дар тими мунтахаб бозӣ кардан бозигаро ҷудо карда мешаванд. бале, яъне ҳар як мусобиқа, ҳар як имтиёзи ба даст оварда ин бисёрам ҳолати хуб ва имконияти беҳтарин аст барои узви мунтахаби Тоҷикистон гардидан ва бари инам албатта талош доранд волейболбозон ва бонувон аз ҳар минтақаи кишвар то шарафи кишвари Тоҷикистонро дар сатҳи байналмилалӣ албатта ҳимоя кунанд. албатта нигоҳ накарда ба яъне пандемие ки соли гузашта, соли 2020 ки то ҳозирам таъсири ӯ ба худи кишварҳои дунё ҳаст ва чӣ ба ҷумҳури Тоҷикистон ҳам таъсирбахш аст. натавонистанд дастаи тими мунтахаби ҷумҳури Тоҷикистон дар бозиҳои берун аз кишвар иштирок кунанд ва бо ҳаминам нигоҳ накарда дар мусобиқаҳое дар дохили ҷумҳурӣ ва дар худи сатҳи шаҳрию вилоятӣ шуданд иштирок карданд ва маҳорат малакаи худро боло бурданд. имконияти зарбазанӣ ва мағфират норова тавонист имтиёзро ба дастаи худ биёрад. туп дар майдон буд ва касби имтиёз мекунанд волейболбозони Душанбе. дар сарзарба акнун қарор дорад Малика Диловаршоева. волейболбозони Бадахшон омода мешаванд то як зарбаро равон кунанд ба тарафи Душанбе. имконият аст ва зарбам равон мешавад. бозам як ҳолати дигари зарбазанӣ. на, ин ҳолат хеле сода аст бартараф кардани он ва имконият бари зарбазанӣ мавҷуд аст. зарбаи Карашма, як ҳолати дигар ва хеле зарбаи қавӣ Нигина Муборакшоева буд ба нимаи майдони рақиб ки соҳиби имтиёз мешавад Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон. албатта бо такрор мекунем ки Нигина Муборакшоева яке аз бозигарони беҳтарини ҷумҳури Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва таи чанд сол ҳаст ки дар тими мунтахаби ҷумҳури Тоҷикистон ҳамчун бозигари беҳтарин аъзои тим аст ва дар бозиҳои сатҳи ҷумҳуравӣ ҳам бисёр бозии хуб нишон медиҳад. имконият барои волейболбозони Бадахшон ва акнун мушоҳида мекунем ин зарбаро ки Мағфират Норова ин зарбаро равон кард. як ҳолати дигар ва Ниса Хуршедодова зарбаи ӯ. ин ҳолат акнун боишти ба анҷом меёбад, чунки ҳангоме ки ба назди тӯб рафт Лутфия Абдулмаҷидова лозим буд то тӯбро баргардонад, чунки тӯби сеюм буд аллакай. албатта иштибоҳ аз ҷониби Лутфия ба назар мерасад ва
یک حمله خوب دیگر از جانب والیبالخوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان و تو به هدف نرسیدن. باز یک حمله دیگر است، حمله نوبتی و البته اشتباه از جانب بازیگر دسته شهر دوشنبه مغفرت نوروا شده و در پیش دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان هستند و بازی را به فایده خود پیش برده استودند. بله، پیشرفته خود را میتوانند نگاه بدارند ولی والیبالبازان بدخشان اینجا اشتباه نوبتی از جانب کرشما کامل و بود در قبول سرضربه اشتباه میکند و سرضربه از جانب والیبالبازان بدخشان انجام داده می شود. بار دیگر و توپ در میدان بود به نظرم. بله، توپ در میدان بود و بازم یک امتیاز دیگر را صاحب می شود. یک تجربه خوب لطفیه عبدالمجیدова بود که پای هم دو سرضربه، یعنی که دو سرضربه رو هر دو رو فایده خود یعنی خال گرفتن و فایده دسته حساب را پیش بردن. بله، عموما مشاهده میکنیم که از منصوبه های عالی هر دو دسته استفاده میکنند و مهم البته در کامبیناسیون در منصوبه ها اینیول به نظر شما کدام دسته نقش مهمتر دارد و جهت تاکتیکی یعنی همون تیوری های تاکتیکی رو بیشتر استفاده میبرد؟ جهت استفاده برای این کامبیناسیون یا تیوری تاکتیکی البته دسته شهر دوشنبه هم جوانتر هستند، هم از جهت تاکتیکی بسیار آماده خوب دیدند. ولی باز تکرار میکنیم که دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان بازی رو از حساب خوب بودن تجربه خود به فایده خود میبرند و چقدر که میبینیم لطفیه باز توپ رو به بازی میدارد و حمله از جانب انیسه خوشی داد و بسیار ضربه قوی و حساب بازی 8-12 با فایده دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان و مغفرت نوروا توپ رو به بازی میدارند. سرضربه و بسیار قبول خوب از جانب نگینه مبارک شویوا بود. فریب دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان با هدف نرسیدن. با یک حمله دیگر از جانب شکرست بسیار حمله خوب از جانب گلشن شکربک و بود و دو مرتبه پای هم ضربه قوی زدن و خود را به دست آوردن. بله، مشاهده میکنیم که گلشن شکربک و ضربه خیلی هم قوی دارد و برطرف کردن چنین ضربه حتی برای والیبالبازان پروفسیونالی، برای والیبالبازان کسبی که در هیئت دوشنبه هستند دشواری را پیش رو میآورد. ایدیال کسب امتیاز میکنند والیبالبازان دوشنبه. انیسه خورشیدی و با پرتاب میرود، با سرضربه میرود. پرتافت انیسه لیبرو این حالت رو خیلی خوب برطرف میکنند. امکانات ضربه زنی بازم گلشن یک ضربه دیگری این حالت برطرف کرده میشود. ملکه دیلابرشوی و ضربه و این با امتیاز انجام مییابد چون که توپ با صدگذاری با دست رسید، با بلوک رسید و از میدان بعداً بیرون شد. البته اشتباه لیبروی دسته شکریه مرودبک و بود و توپ از میدان بیرون رفتند. باز یک حمله دیگری گلشن شکربک و بود و توپ از صد از میدان به بیرون رفت و حساب بازی گلشن توانستند که حساب بازی رو با فایده دسته خود گیرند. بله، در صحنه تکرار مشاهده کردیم که توپ رسید البته با دست والیبالباز دوشنبه و این امتیاز آورد به دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان. ضربه نوبتی ملکه در هیئت دسته دوشنبه البته ملکه دلوورشوی و انیول نقش خیلی مهم دارد در برابر انیسه خورشیدی و مغفرت نوروا، یعنی اون والیبالبازانی که تا موزه آگان که تجربه بیشتر دارند. انا باز از حساب تجربه خود توانستن لطفیه عبدالمجیدova بازی رو با فایده خود برند و یک خال دیگر را صاحب گردند. ببخشید گنجینه امران شویوا. بله، امکانیت تکنون برای والیبالبازان دوشنبه. ضربه ملکه دیلوورشوی و این حالت بازم برگردانده می شود. یک حالت دیگر و این امکانیت خوب ضربه زنی است. ضربه خیلی قوی روان کرده می شود. حمله نوبتی و امتیاز والیبالبازان ولایت مختار کوهستان بدخشان است. در ست سیوم اونها نقش بسیار بوریز دارند و مشاهده کردیم که مشتری
ҷоналишоев бале соҳиби имтиёз мешавад. ҳисоб 16-10 ба нафи волейболбозони вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон аст. муҳиб фикр дорам дар сети сеюм бозам ана ҳамон таҷрибае ки пештар мо ишора кардем ба тонузе ба нақши аввал мебарояд ва ҷиҳати равониро ҳам вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон дар ин ҷодам гӯем ки афзалият ва бартарият пайдо мекунад. албатта чӣ ки мебинем дар дастаи вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон аз ҷиҳати ҷисмониву яъне тактикӣ нишон медиҳад ки нигина муборакшоева ва гулшан шукурбекова хубтар ҳастанд ва дигар бозигарон яъне 4 бозигари дигар дар бозӣ аз ҳисоби ана ҳамун маҳорат ёки ана ҳамун таҷрибае ки пеш гуфтем истифода карда бозиро ба пеш мебаранд ва дар дастаи шаҳр Душанбе тамоми бозигароне ки дар майдон ҳастанд ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва ҳам аз ҷиҳати техникию тактикӣ бисёр хуб омодагӣ доранд ва ҷавонтаре ки ҳастанд таҷрибаи камтар доранд. шояд ба ҳамин хотир бошад ки қисми сеюми бозӣ ба фоидаи дастаи вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон пешрафта истодааст ва бозигарони шаҳри Душанбе тӯбро ба бозӣ медароранд. албатта дар ҳайати дастаи Душанбе чуне ки шумо қайд кардед бисёртар ҷавон аст, аммо онҳо аз ҷиҳати дигар гире метавонанд ҳамин ҷавонӣ ё худ ҳамин сабукиро ба нафи худ истифода бибаранд ва соҳиби имтиёзҳои заруре шаванд. тӯб дар майдон буд, ганҷина Имроншоева хеле ҳам зарбаи қавӣ зад, яке аз волейболбозони бутаҷрибатарин дар ҳайати дастаи Бадахшон чӣ гуна зарбаи қавию ва тӯб дар майдон буд. довар ин чизро мушоҳида кард ва имтиёз дод ба нафи дастаи Бадахшон. албатта ҳуҷумҳои ҷавобӣ аз ҷониби дастаи шаҳри волейболбозони дастаи шаҳри Душанбе ба ҳадаф мерасанд ва кӯшиш мекунанд ки қисми сеюми бозиро ба фоидаи худ баранд, лекин таҷрибаи дастаи вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон барои ба фоидаи дастаи Душанбе додани бозӣ мамоният мекунад ва боз як садгузорӣ бисёр хуб аз ҷониби ганҷина тӯб дар майдон ва хол ба дастаи шаҳри Душанбе дода мешавад. имконият барои волейболбозони Душанбе зарба ба нимаи Бадахшон равон карда мешавад. имконият акнун аст, тӯб баргардонида мешавад ва бозам як имконияти зарбазанӣ, зарба ва Мағфират Нур ва зарба зад тӯб баргардонида мешавад. бале аммо ин ҳолатро бартараф кардан хеле сода буд. имконияти зарбазанӣ навбатӣ бозам Мағфират на инҷо Карашима буд ки зарба зад ки зарбашро бартараф карданд. партофти навбати зарба ва дар садгузори бозам нақши муҳимтарин мебозанд волейболбозони Бадахшон ва соҳиби имтиёзи зарурӣ мегарданд. албатта бо истифода аз таҷрибаи хуби худ бисёр Азима Абдураҳмонова ва Лутфия Абдумаҷидова бисёр як сади хуб гузоштанд ва дар бозӣ яъне бозиро ба фоидаи дастаи худ бурданд. боз як сади дигар аз ҷониби Нигина Муборакшоева ва Лутфия Абдумаҷидова буд ва бозӣ бисёр дар сатҳи баланд рафта истодааст. хаттоги аз ҷониби яъне иштибоҳ аз ҷониби дастаи вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон буд ва довар тӯбро ба фоидаи дастаи шаҳри Душанбе доданд. Малика Диловаршоева дар сарзарба қарор дорад. Сарзарбаи Юлибиро ин ҳолатро хеле хуб бартараф мекунад. имкони зарбазанӣ ва зарбаи навбатӣ Нигина Муборакшоева соҳиби имтиёз мешаванд волейболбозони Бадахшон ва имтиёзро ба нафи хеш боз ҳам афзунтар мекунанд.
مشاهده میکنیم که نگران مبارکشای و آیسته آیسته همون ضربه قویه که دارد برای منتخب تاجیکستان اون رو استفاده میکند و در هیئت دسته بانوان ولایت مختار کوهستان بادخشان نقش مهم خود را البته او پیدا میکند و آیسته آیسته ضربه خیلی قوی میزند به نیمه میدان رقیب و صاحب امتیاز میشود. دقیقه مسئولیتی از جانب مربی دسته شهر دوشنبه رخشان تغوشای و گرفته شد و برای بلند کردن روحیت دسته مسئولیت های مفید میگیرد. و چقدر میبینیم که دسته حمله ها از جانب گنجینه بسیار حمله خوب هدفرس بود و بسیار بازی را در سطح بلند انجام رسوندند. برمیگردند والیبال باز دختران با بازی واقعا هم جالب بودن صورت میگیرد. هر دو دسته بسیار مهارت و ملکه عالی نشان میدن. پیش صفحه نیول دسته بانوان ولایت مختاری کوهستانی بدخشان است. ملکه دلبرشاه این حالت را قبول میکند. ضربه مغفرت ناروا امکانیت برای ضربه زنی ضربه و این حالت باز هم برطرف کرده می شود. زمیره بدل و برطرف کرد مغفرت ناروا ضربه نوبتی این حالت هم برطرف کرده می شود. امکانی ضربه زنی برای بدخشان ضربه روان کرده شد. اکنون امکانیت برای والیبال بازان دوشنبه این حالت هم رفت گردید و ضربه که اکنون با امتیاز انجام می‌یابد. توانست لطفی عبدالمجیدووا صاحب امتیاز بگرداند دسته ولایت مختاری کوهستان بدخشان را. چقدر که ما قید کردیم یک تجربه خوبی لطفیه عبدالمجیدووا، یعنی لطفیه عبدالمجیدووا در یک جوگی با دخترش در یک دسته، یعنی در دسته منتخب ولایت مختاری کوهستان بدخشان هر دوش بازی میکنند و ببینید که لطفیه عبدالمجیدووا با چنین سن و سال با فرزند و با اویله و با دیگر چیزا نگاه نکرده، یعنی مشکلات اون رو پس سر کرده باز در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اشتراک میکنند و چنین بازی خوب یا که چنین تجربه خوب رو در بازی نشان دهند. یعنی از اویله ورزشگران است و این انانه را البته در اویله خود ادامه میدهد. لطفی عبدالمجیدووا که اونها اویلوی ورزشگر هستند، والیبال را دوست میدارند و البته واقعا هم نقش مهم دارند در هیئت ولایت مختاری کوهستان بدخشان. 23 بر 15 است حساب رقابت. بینندگان ارجمند و والیبال بازان ولایت مختاری کوهستان بدخشان خیلی هم نزدیک هستند به غلبه خود در ست سیوم. تنها 2 امتیاز اون را از غلبه جدا میگرداند. سرضربه خیلی هم قوی و توپ البته اینجا از میدان بیرون است. اوت و 16 بر 23 است حساب رقابت. مغفرت ناروا با پرتاف می رود. نوبت سرضربه اوست. ضربه قوی با نیمه بدخشان روان میکند. امکانیت برای ضربه زنی ضربه قوی ترین بازم گلشن در هجوم قرار دارد. این همیشه خوفناک است. بلوک خیلی خوب اینجا کار داد. بازم یک امکانیت ضربه زنی دیگر ضربه و اوت. بله اوت از جانب اشتباه از جمله عظیمه عبدالرحمانووا شدند، یعنی توپ از میدان بیرون و مغفرت ناروا توپ رو با بازی می‌دارند. خب یک قبول توپ از جانب نگینا، قبول توپ خوب از جانب نگینا بخشد و یک ضربه بسیار قویه که از جانب بازیگران یعنی گلشن شکربکووا به هدف رسیدن و توپ از میدان بیرون و توپ رو بازیگر رقمی 18 مغفرت ناروا که در تو رسیدن بعد اشتباه رو دادن. باز دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان توانستند که یک خال دیگر را صاحب شوند و فکر میکنم که خال آخران است برای صاحب شدن و غالبیت قسم سوم بازی امروزه. ضربه زمیره بدلبکووا و اون با امتیاز انجام می‌یابد. البته آهسته آهسته نزدیک میشوند والیبال بازان دوشنبه، اما حساب رقابت از آن شهادت میدهد که والیبال بازان بدخشان امکانیت بهتری غالب شوی در این ست را دارند. انیسا با سرضربه میرود، سرضربه یولی را برطرف میکند. امکانیت برای ضربه زنی ضربه و با همین تمام
با همین تمام بینندگان ارجمند در قسم سیوم در ست سیوم والیبالبازان ولایت مختاری کوهستان بدخشان غلبه کردند با حساب 25 بر 19 در ست سیوم ولایت مختاری کوهستان بدخشان غلبه کرد. حساب عمومی در ست ها عینیال 2 بر 1 به نفع دسته بدخشان است. البته باز همون تجربه خوب دسته ولایت مختاری کوهستان بدخشان برای بازیگران یعنی یاردم کرد، فایده کرد و میتوانستند که این بازی رو هم یعنی این سه تا هم با فایده خود گیرند. بینندگان ارجمند و مخلصان سرشمار ورزش والیبال برمیگردیم به رقابت دسته بانوان شهر دوشنبه و ولایت مختاری کوهستان بدخشان که این دسته به فینال مسابقه جام رئیسی شهر دوشنبه رخصت گرفتند. حساب بازی در سه تا عینیال 2 بر 1 به نفع والیبال بازان ولایت مختاری کوهستان بدخشان است. خاطر رسان میکنم که همراه با من این بازی را تماشا میکند مهم لطیفوف کاتب گنرالی فدراسیون والیبال جمهوری تاجیکستان. بسیار از تشکر میکنم و باز خود رسان میکنیم بینندگان گرامی که دسته ها یعنی که در بین تنفس بین ست سیم و چهارم از جانب مربیان دسته بسیار یک در سطح خوب روحی آماده شدند و بازی را بازیگر رقم 11 دسته ولایت مختاری کوهستان بدخشان عظیمه عبدالرحمانова آغاز میکنه و شروع بازی یک حمله خوب از جانب دسته بازیگران دسته شهر دوشنبه بود و توپ برگرداندن اشتباه از جانب بازیگران دسته ولایت مختاری کوهستان بدخشان و بازی 1 بر 0 با فایده دسته دوشنبه. بله امتیاز اول را دسته دوشنبه صاحب شد. امکانات ضربه زنی اکنون برای والیبال بازان بدخشان از ضربه گلشن و گلشن شکوربک و بازم ضربه قوی خود را روان میکند به طرف رقیب و حساب بازی برابر می شود. البته چنین ضربه را برطرف کردن چه در ست های قبلی و چه در ست مذکور خیلی دشوار است. مشاهده میکنیم که اگر در هجوم قرار داشته باشد گلشن شکوربک و اصلا امتیازهای ضروری را سوی می شود. باز یک اشتباه دیگر از جانب بازیگران دسته شهر دوشنبه و یک به فایده دسته ولایت مختاری کوهستان بدخشان شد. امکانات ضربه زنی اکنون برای والیبال بازان دوشنبه بود اما این حالت خیلی ساده برگردانیده شد. ضربه نوبتی و بیرون تو بیرون از میدان اوت است و امتیاز والیبال بازان شهر دوشنبه است. امتیاز که در این ست به دست میآید برای هر دو دسته واقعا مهم محسوب می شود. بینندگان ارجمند هم برای والیبال بازان دوشنبه هم برای والیبال بازان بدخشان حساب ستا که 2 بر 1 به نفع بدخشان است. اونها البته کوشش خواهند کرد تا در همین ست بازی را به اتمام برسانند. نگران مبارک شاه و ضربه خیلی قوی میزند که با امتیاز انجام مییابد. البته برای دسته ولایت مختاری کوهستان بدخشان اگر با فایده خود این ست بازی را انجام دهند یعنی که چمپیون انا مسابقه ای که امروز بازی فینالی دایر شده است یعنی جام رئیس شهر دوشنبه شد صاحب میگردند یعنی چمپیون این مسابقه میگردند و اگر دسته شهر دوشنبه این ست را یعنی که این قسم بازی را با فایده خود استفاده کنند که ببرد میتوانند که بازی جفت آخران تا 15 یعنی که چیزی که میگن تایم بریک بازی آخران نیم جفت گیم و میتوانند که بازی کنند یا که راحت هم با قسم پنجم بازی و برای راه یافتن به قسم پنجم به ست پنجم والیبال بازان دوشنبه تمام کوشش جلب تکاپو و تلاش خیش را انجام خواهند داد. اشتباه میکند در پرتافت رافیزه رستم و او در پرتافت هستند در ست قبلی
اشتباه نکرده ما اینیال میبینیم که با اشتباه را میدهد. در سرضربه اینیال گنجینه امرانشویو از دسته ولایت بدخشان قرار دارد. سرضربه موفقانه بود و امکانیت ضربه زنی برای والیبال بازان دوشنبه بود. این حالت برگردانیده نشد، هرچند برگردانیده هم شد اما بیرون از میدان بود و امتیاز ضروری را صاحب میشوند والیبال بازان شهر دوشنبه. مغفرت نور و اینال در پرتافت قرار دارد. سرضربه یولی برای این حالت را قبول میکند و در برطرف کردن نقش مهم پیدا میسازد. ضربه نوبتی رافیزه مشاهده میکنیم که انیسا خورشید داد و چگونه ضربه را روان میکند. ضربه و بازم یک امکانیت دیگر برای والیبال بازان دوشنبه فراهم میآید. ضربه قوی را میزند مغفرت نور و هر دو دسته تلاش دارند و هر دو دسته تسلیم شدنی نیستند. ضربه قوی هم دیگر را برطرف میکنند و در نهایت زمیره بدل بک و توانست دسته دوشنبه را صاحب امتیاز بگرداند. البته والیبال قرون دسته شهر دوشنبه کوشش به خرج داده استادند که قسم چهارم بازی را با فایده خود برند و برای راحت گرفتن با قسم پنجم بازی بسیار کوشش به خرج داده استادند. و یک ضربه دیگر از جانب یعنی که ضربه عادی هم باشد هدفرس بود از جانب بازیگر رقم یک دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان نگینه مبارک شویوه بود و در سرضربه نگینه مبارک شویوه هست. بعد از آن که صاحب امتیاز کرد دسته خود را نگینه به سرضربه می رود و امکانیت اکنون ضربه زنی است برای والیبال بازان دوشنبه. بازم زمین بدل بکوه توانست دسته خود را صاحب امتیاز بگرداند و مشاهده میکنیم که در ست چهارم دسته نمیخواهند که تسلیم شوند و نمیگذارند تا یکی از دسته اینجا پیش صف بگردند. امکانیت برای والیبال بازان بدخشان اما ببینید که این حالت با چه انجام می‌یابد، یعنی برداشتن توپ انقدر موافق بود برای والیبال بازی که در هجوم قرار داشت. یک امکانیت دیگر ضربه. ببینید که والیبال بازانی که تجربه بویغانی دارند به مانند لطفی عبدالمجید و به مانند گنجینه امرانشوی و از دوشنبه به مانند ملکه دلورشوی یعنی اونها هرچند ضربه قوی هم نمیزنند بسیار ضربه قوی نباشند اما ضربهشان دقیق هستند و با امتیاز انجام می‌دهند در بعضی از حالت‌ها. در برابر دیگر والیبال بازان هستند که بسیار هم ضربه قوی دارند از جمله از دسته بدخشان گلشن شکر بکوه، از دسته دوشنبه مغفرت نور و خوب زمیره بدل بکوه، انیسا خورشید داد و البته بودن زرداشت جوان بودن خود میتوانند این چیز را استفاده کنند و ضربه قوی بزنند به طرف میدان رقیب. باز پرتافت توپ و قبول بسیار عالی جناب از جانب دسته ولایت مختار کухистони بدخشان و حمله از جانب بازیگر رقم 9 لطفی عبدالمجید و بود و یک ضربه دیگر به هدف نرسید قبول شد و انا یک قبول توپ بسیار عالی جناب از جانب شکریه مرود بک و بودن لیبرو دسته بدخشان. و باز از حساب من بسیار از حساب بای بودن تجربه توانستند که توپ نه برگردانده نشد و دسته شهر دوشنبه توانستند که بازی رو به فایده خود گیرند و دقیقه تکنیکی از جانب مربی دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان بک نظر موضوع نظر برای بلند کردن روحیت یا که برای آرام نمودن روحیت یا که پسیکولوژی بازیگران یعنی دقیقه تکنیکی گرفته شد. البته با دستور و سپارش‌های تازه از جانب سرمربیان هر دو تیم خوب بک نظر مولا نظر و رخشانه تایغونشوی و والیبال باز دختران بعداً باز برمیگردند به عرصه رقابت تا بازی بهترین خود را منظور ما و شما گردانند. بازی که خیلی جالب بودنی البته صورت میگرد لحظه بهترین اون را ما شما تماشا داریم و برمیگردند والیبال بازان بازم به میدان به ادامه رقابت که واقعا هم جالب بودنی صورت میگیرد. هر دو دسته والیبال باز دختران از هر دو دسته چنان بازی میکنند که بازی با شوق و شور به اندازه جریان دارد. بسیار هم بازی پرشدت است و ما شما یک بازی مجلل البته از جانب هر دو دسته متوجه هستیم.
гулшан шукурбекова бо силсила ҳамлаҳои бисёр қавии худ бозиро боз шавқовартару ҷолиби диққаттар мегардонад ва як фиреб аз ҷониби замира бадалбекова буд ва ту ба ҳадаф расиданд. тавонистанд ки холро ба фоидаи дастаи худ гиранд. оҳиста оҳиста волейболбозони душанбе аз фиребам истифода мекунанд. дар зарбаи хелеам қавиам истифода карда мешавад ва инҷо мушоҳида мекунем ки соҳиби имтиёз мегардонад дастаи худро азима абдураҳмонова. мушоҳида кард ки садди гузоштаи волейболбозони хуб душанбе гӯем ки хеле калон аст. аз ҳамин лиҳозу аз фиреб истифода кард ва тавонист дастаи худро соҳиби имтиёз бигардонад. ҳамлаи дастаи душанбе зарба ва ҳарчанд либеро ин ҳолатро бартараф кард, аммо дар қабули тӯб андаке иштибоҳ кард ва мухтори ҷоналишоева натавонист тӯбро ба ҳамдастагони дигари худ бирасонад. шукрия мародбекова албатта дӯстони арзманд натавонист тӯбро ба ҳамдастагони дигари худ бирасонад. албатта боз як зарбаи дигар аз ҷониби азима абдураҳмонова анҷом дода шуд, лекин ту ба ҳадаф нарасиданд, аз майдон берун худ ҳабот ҳастанд ва довари мусобиқа тӯбро ба фоидаи дастаи шаҳри Душанбе доданд. بعد از دقیقه مصلحتی هر دو دسته یعنی دسته ولایت مختار کухистони Бадахшон و دسته شهر دوشنبه با میدان و بازی رو شروع میکنند. توپ رو به بازیکن رقم 1 شانوزه نظیرова می‌دارد. имконияти ҳамла барои волейболбозони Бадахшон. зарбаи гулшан шукурбекова бартараф карда мешавад. тӯбро либеро бармегардонад ба нимаи майдони рақиб. имконияти зарбазани барои волейболбозони Душанбе. имконият акнун барои Бадахшон ва зарбаи навбати гулшан шукурбекова. хелам зарбаи қавӣ мезанад ки бартараф кардани он воқеан душвор аст. муҳим фикр дорам чунин волейболбозоне ки зарбаи хелам қавӣ доранд барои мунтахаби Тоҷикистон ам лозим ҳастанд. البته ما در در روی خط تیم منتخب جمهوری تاجیکستان گلشن ایمران شایو هستند، ببخش گلشن شکوربکov هستند و یکی از گویم که برتریت‌هایی که گلشن شکوربکov دارد من چقدر که می‌بینید همین ضربه قوی او است و بسیار دسته یعنی که رویت دسته رو بلنده می‌گرداند با همین دسته ضربه قوی خود. бале ва чунин волейболбозон албатта воқеан ҳам лозиму зарур ҳастанд дар баробари дигар волейболбозоне ки дар қабул кардани партофт ё худ либеро ва қабулкунандаҳои тӯб албатта чунин волейболбозон нақши муҳим доранд. боз ин як гирем партоби хубе ёки партоби ҳадафрасе аз ҷониби ганҷина имроншоева буданд ва ганҷина имроншоева дар бозии имрӯза مهارت ملکه یا که تجربه بای خود را بسیار خوب استفاده بردن و بازی را به نفع دسته خود بردن. зарбаи замира бадалбекова аммо берун аз майдон буд тӯб ва имтиёзро осой мешаванд волейболбозони Бадахшон. бозам дақиқаи техника аст. мушоҳида мекунем ки зарбаи замира бадалбекова воқеан берун аз майдон буд. ҳисоби бозӣ боша баробар аст 11-11. қисми чаҳорми худ сети чаҳорум баробар ҷараён дорад. аслан ягоне аз дастон намехоҳанд ки дар нақши дастаи қарор бигиранд то маҷбур шаванд ҳисобро баробар созанд. яъне ҳар ду даста кӯшишонро доранд то пешсаб шаванд ва ҳисоби баробар аз ҳамин лиҳоз нигоҳ дошта шудааст аз оғози рақобат
ҷараён дорад чунин баробарӣ ва албатта акнун волейболбозон бармегарданд ба майдон. Акнун хеле муҳим аст лаҳзаҳои бисёрам асос фаро мерасанд барои ҳар ду даста, чунки имтиёзҳои заруриро акнун соҳиб шудан барои ҳар ду тим нақши хеле муҳим дорад. имконияти ҳуҷум барои волейболбозони Душанбе ва дар натиҷаи блок ё худ садгузорӣ волейболбозони Бадахшон тавонистанд соҳиби имтиёз бигарданд. дуруст фикр мекунам ки оммавиятгардонии варзиш худ ҳамин аст, яъне ки нишон додани маҳорати малакаи хуби варзишӣ аст ки мухлисон бисёр аловат мебаранд ва ба бозӣ ё ки ба варзиш машғул мешаванд ё ки худ ба бозии волейбол яъне ки ба тамринҳо мераванд. замира Бадалбекова дар сарзарба қарор дорад. Нигина ин ҳолатро қабул мекунад ва зарбаи навбатӣ ва бозам соҳиби хол мешаванд волейболбозони Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон. ин навбат Ганҷина Имроншоева тавонист бо зарбаи қавии хеш дастаи Бадахшонро пешсар бигардонад ва акнун танҳо як имтиёз дастаро аз ҳамдигар ҷудо мегардонад. Гулшан дар партов қарор дорад. сарзарбаи ӯ қабули тӯб олӣ буда аз ҷониби волейболбозони Душанбе ва бозам соҳиби имтиёз мешаванд. ин навбат Ганҷина Мухтори Ҷоналишоева тавонист имтиёзро ба нафи дастаи Бадахшон биёрад. Гулшан бозам як партофти навбати ӯ ва ҳамлаи навбатӣ ба ҳадаф расид. ҳамлаи навбати Малика Диловаршоева буд ки ба ҳадаф расидан ва тавонистанд ки бозиро ба фоидаи дастаи худ гиранд. акнун худи Малика ба партоф меравад. партоф Малика Диловаршоева либеро ин ҳолатро қабул мекунад ва зарбаи навбати Нигина Муборакшоева бартараф карда мешавад. ту бар мегардад, аммо ин ҳолатро бартараф кардан осон буд ва имконияти навбатӣ аз фереб бозам истифода кард Ганҷина Имроншоева. баргардонида шуд ин ҳолат ва ту берун аз майдон буд. бале ва имтиёзи навбати бозигарони Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон. албатта бозиро яке аз бозигарони беҳтарини дастаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон Муштари Ҷоналишоева шурӯъ мекунад ва боз як зарбаи хуб аз ҷониби Мағфират Норова буд ва зарбаи бисёр ҳадафрасам буд. тавонистанд ки бозиро ба фоидаи дастаи худ гиранд. дар сарзарба Карашма Камолова аст. берун аз майдон аст ва бозам дақиқаи маслиҳатӣ гирифта мешавад. пешсаф дастаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон айни аст. чунки ки пештар гуфтем, дар ҳар як қисм барои дар бозӣ дар ҳисоби 8 ва 16 барои дастаҳо дақиқаи техникӣ дода мешавад ва фикр мекунем ки дар пешсаф дастаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон ҳаст, яъне ки аввал шуда ҳисоби 16-ро соҳиб гардид ва ба дастаҳо дақиқаи техникӣ дода шуд. лаҳзаҳои бисёр муҳим фаро мерасанд барои волейболбозони ҳар ду тим, алахусус барои волейболбозони Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон. онҳо дар ҳисоби 3-то пешсаф ҳастанд ва кӯшиш мекунанд то дар ин сет албатта бозиро ба итмом бирасонанд. ҳисоб айни ҳол 15-16 аст. бале ва волейболбозони Бадахшон як имтиёз пешсаф ҳастанд. кӯшишонро доранд то фарқияти холуро акнун бештар созанд. либеро ин ҳолатро хеле хуб қабул мекунад. имконияти зарбазанӣ зарбаи Нигина Муборакшоева баргардонида мешавад. ин ҳолат зарба бозам равон карда шуд ва имконияти зарбазанӣ аст. зарба ва берун аз майдон буд ё худ соҳиби имтиёз шудан волейболбозони Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, чунки тӯб ба блок расид. Азима Абдураҳмонова тавонист Бадахшонро бозам пешсафтар бигардонад ва ҳисобро афзун созад. Нигина Муборакшоева дар сарзарба қарор дорад. Мағфират ин ҳолатро қабул мекунад. имкони зарбазанӣ зарба ва берун аз майдон ё худ на
дар майдон будааст. чуне ки довар ишора мекунад, туп дар майдон будааст. ҳисоби бозӣ 16-17. аниса хуршеддодова дар сарзарба қарор дорад. зарбаи ӯ ин ҳолат қабул карда мешавад. имконияти зарбазанӣ барои Гулшан. зарбаи навбатиё ва бозам Гулшан. Шукурбекова дар ҳуҷум қарор дорад. ин маънои онро дорад ки мо шумо бояд зарбаи қавитаниро интизор шавед. албатта Гулшан Шукурбекова ирӯз як бозии хуба нишон додан ва тавонистанд ки дастаи худро пешсаф кунанд ва фикр дорам ки агар баҳогузорӣ имрӯз дар бозӣ баҳогузорӣ кунем, Гулшан Шукурбекова бозингари беҳтарин ин даста ҳисобида мешавад. дар сарвазар қарор дошт Лутфия Абдулмаҷидова. имконияти зарбазанӣ, зарба ва ин ҳолат баргардонида мешавад. Гулшан бозам як имтиёзи дигарро ба нафи вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон меорад ва пешсаф мешавад. ҳисобро афзун мекунад дастаи Бадахшон. дастаи бонувони Бадахшон хеле ҳам наздик мешавад ва чунин имтиёзҳо рӯҳияро булида месозанд ва касб намудани чунин холҳо бисёр ҳам нақши муҳим дорад. албатта зарбаи ҳадафрас аз ҷониби Замира Бадалбекова буд ва Замира Бадалбекова тавонистанд ки як зарбаи хубе ба ҳадаф расонанд ва соҳиби хол гарданд. Шаҳноза Назирова дар партов қарор дорад. партов қабул карда мешавад. Гулшан ин навбатро аз фереб истифода кард, чунки ду нафар дар блок қарор доштанд. бозам як садгузори олии волейболбозони Бадахшон. туп баргардонида мешавад ва имконияти зарбазанӣ бозам барои Гулшан фароҳам меояд. зарбаи навбати Гулшан ва имтиёзро мегирад. зарбаи бисёр қавӣ буд аз ҷониби Гулшан Шукурбекова ва тавонистанд ҳисоби бозиро 20-17 ба фоидаи дастаи худ гиранд ва дақиқаи маслиҳати навбатӣ аз ҷониби мураббии дастаи шаҳри Душанбе Рухшона Тайғуншоева гирифта шуд. рӯшона Тайғуншоева кӯшиш мекунад то бо дастур супоришҳои нав дастаи худро омода кунад. инҷо албатта пеш аз ҳама муҳим он аст ки бояд дастпарварон ё аз ҷиҳати равонии худро хубтар омода kunанд ба идомаи бозӣ. онҳо дар ҳисоб бақӣ монда ҳастанд ва онҳоро лозим аст то дар сети мазкур ғалаба худро ба даст оранд, чунки ғалаба дар ин сет ҳисоби сеторо баъдан баробар мекунад 2-2 ва лаҳзаҳои бисёрам муҳимтарин фаро мерасанд барои ҳар ду даста. дар сарзарба Азима Абдураҳмонова аз дастаи вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон қарор дорад. сарзарбаи ё бидун иштибоҳ буд. имконият аст ва касби имтиёз мекунад. Замира Бадалбекова аз фереб истифода кард ва тавонист соҳиби имтиёз бигардонад дастаи худро. албатта дастаи шаҳри Душанбе хеле гуфтем ки ҷавон ҳастанд ва бисёр аз ҷиҳати физикӣ омодагӣ хуб доранд. боз як иҷтибоҳи дигар аз ҷониби худ Замира Бадалбекова буд ки туп яъне хол ба фоидаи дастаи вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон гузашт ва дар сарзарба боз Гулшан Шукурбекова буд ва холи навбатӣ ба дастаи албатта доварон ягон қарори дахлидор қабул накарда истоданд. яъне маълум нест. хоб як имтиёзро ба назарам ба дастаи Душанбе медиҳанд. инҷо довари дуюм Муҳсин Рустамзода ишора кард ки расид ба блок расид ва аз ҳамин лиҳоз имтиёз ба дастаи Душанбе дода мешавад. бале ҳамин таврам аст. имтиёз ба Душанбе дода мешавад. ба дастаи Душанбе 1 Малика Дилбашоева партофтиӯ. имконият акнун барои волейболбозони вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон. зарба ва ин нигина буд ки зарба зад. як зарбаи дигар ва соҳиби имтиёз мешавад вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон. имтиёз бисёр ҳам зарурӣ. зарбаи нигина Муборакшоева тавонистанд ки як хол дигарро ба даст биёранд ва бозиро 22-19 ба фоидаи дастаи вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон гирифтанд. ин холҳои охирон барои дастаи агар
برای دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان هستند و بسیار کوشش دارند که خالای جنبستی را به دست آورند. با خال نوبتی دیگر از جانب نگین مبارک شایوه و بازی حساب بازی 23 بر 19 است و فایده دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان. و با پرتوف میرود مشتری جانالی شوی و سر ضربه یو امکانیت ضربه زنی برای دسته دوشنبه یک مغفرت نور و ضربه زد و امکانیت اکنون است. این حالت ساده برگردانیده می شود. به حمله میگذارد دوشنبه. ضربه لیبرو این حالت را برطرف میکند. امکانیت ضربه زنی بازم برای نگین مبارک شوی و ضربه یو برطرف کرده می شود. یک ضربه دیگر به نیمه بدخشان. امکانیت ضربه زنی ضربه قوی تری میزند گنجینه امران شوی و صاحب امتیاز میگرداند دسته بدخشان را. حساب اکنون 24 بر 19 است. تنها یک امتیاز دیگر جدا میگرداند دسته بدخشان را از غلبه در مسابقه مذکور. البته امتیاز آخران است برای دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان و آخرتاً انا دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان چمپیون مازی یا چمپیون مسابقه امروزه ما شد و خرسندی به کنار خورتندی دسته بازیگران عد و کنار ندارد. ولی دوستان ارجمند دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان با نشان دادن بازی بهترین بازی مجلاترین توانست غالب مسابقه مذکور بشود. غلبه در مسابقه واقعا مهم محسوب می شود و غالب جام رئیسی شهر دوشنبه در سال 2021 دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان گردید که البته در بازی فینالی اونها توانستند بر دسته دوشنبه یک غلبه خود را با حساب 3 بر 1 در 3 تا به دست آورد. بازی خیلی جالب بود، دیدن را تماشا کردیم. اکنون با شما خیر و خوش میکنم. من گلرود خانم نظرزاده این بازی را با شما تماشا کردم و همراه با من کمک رسان در تماشای این بازی با شما محیب لطیفوف کاتب گنرالی فدراسیون والیبال تاجیکستان. با شما خیر و خوش میکنم. سر بلند و خانه بود باشید. خیر.